bismillah. Why bismillah الرحمن الرحيم. Surprise. አንቺ ነሽ እንዴ? አስማ እንዴ ነገርኒ ዘባ ኦኬ ፈያ ነገማ እስኪ እንዴ መጣሽ? እንዴት መጣሽ? ከሰማይ መጣ። እውነት ከሰማይ መጣ ቲሞ ሮዘድ መጃለቴ ቲሞ ሳይዶኑምቲ አማ ጉያ እሺ ሙርቴፈቴ ጀናን ሮዛ ከራቲ ዴብሱዳ ከራቲ ዴብሱዳ ጀት ምንም ወዲሽ ውስጥ የለም ጀቲ ሙጨዮ ጋር እንዴ ምንም ወዲሽ ተጠራጠርሽ እንዴ? ያኛው ራሳ እቺ ሱኑ ጀቹዳ ሙጨይቴሽን ሱኑ ማልጀቻኒ ዱፍቴ የሆነ ችግር ይኖራል የሆነ ችግር ይኖራል እንጂ ምንም ሌላ ነገር የለም። ለዛ ነው የቸኩሉት እንደዚህ ከና ፈከነ ታሪፈተኒ ረኮ ወይ ጅራችሁ ደንዳ ሮዘን ሱመያ ራስ ገርገጭቱን በርባኔ ሰይዶ ራስ ገርገጭቱን በርባኔ ገሩሞ አከሽን ሰይዶ ረገርገር እንጭነ ከንሺ ታስሱ ረኮ ወይ ጅዱ ከነ ከሰ ጅራችሁ ደንዳ ጀቻት ጀቹዳ ካንሽን ዱበታት ቱርቴ ቤዘን እርግስላ ቪዲዮ ሰነረት ይወርግተኒ አማስ ኢሞሽን ኩማል ጀቲኒ ገራኬ ከሰምቱ ሲንጅሩ ጀተ ገራ ሙጫዩ አከሰተን ቀቀበት ጀቹዳ ቆርቻን ሲፊደተን ቆርቻ ማለት ቆርችሽን ፍደ መድኃኒቱ ይሄ ነው እንዴ? ልጅታ መድኃኒቱ ነው ይሄ መድኃኒቲን ከና ጀተኒ ሙጫዩን መድኃኒቲነትና ፍደ ከና መድኃኒቲን ጀተ አርግታ አከሚተ ከና ከሽን ሻወደ ርፍተ አርግታኒ ገሩ ነማ ብራቲ ዱበቺስተ ቆርቻ ጮጋራ እሺናም ጮጋራ kiya nagu bajechatin turere saba qoricha nyaate sanaf qoricha ጮጋራ ሲፊዴ ተነንጅራ ጀአኒኒ nama birat taasofsiste ishin qoricha ጮጋራ ሺ ግቡሳ ምናምን ናፊደቴ ዳበቴት ከዛ ሽን ነጤካ ከተፍ ጀተ አርግተኒ ወጂ ሱመያ አመሺ ምን ተልኩኒ ጀቹዳ እንተልኩኒ ማል ተከነሺ ጎደ ጀቱ መራ ረቢቲሽ ማል ተከነሺ ጎደ ዱጉማን እንተልኩኒ ጅበ ሳይዶ ቀባቴቲ ዱጉማን ጃለላ ሮዛ ቀባቴቲ ጀቱሞ ቅናት ዱመታ ከነሺ ጎደ ጀቱ ሜሙርቴ ዱመታ ከሜሙርቴ ሳሲኑቲ ሙርቲ ዱመታ ከሙርቴ ሳየቹ አከን መት ጀቹ አከን መት ጋፈ ኢላሉ በ ኩኒ ጓን መታ ጋፊዩ ነው ማን በርባችሱ እንዲ ኬስ ደበርቴ ወርቂ ቢቴ ፍደፊ በር ኦቦሌሰ ጌቲ ሚቲ በርካን ፎዱ ዳደም ወንድምሽ አይደለም እኮ ኦቦሌሰ ጌቲ ሚቲ በርካን ፎዱ ዳደም አባ ምን ጌት ተርሙ ደምቲ ማል ወርቂ ሞርማ ጌቲ ፍራ ባስቴ ፉቴቲ ኬሰ ጌሲቴ ማል ስለቴፍ እንዲ አነሽ ጊዜ ዘይዋኑ ማትቲ ኬሰ ይምበኩ አኖ ተሮሳ ታይስራን ፍራዱዩ እንዲ አተማ ካና ጀቹ ማላካት ትጎቴት ፍደዩን በከም እውነት ማል ወትጎቴ አካት ፍደዩን በከም ጀቹ ሂነርጊቱ ሮዘን አማ ዱደ ደብቴ ሞቹ ካን ካሌሳ ሀሩም ካና ነፍዱ ናንገሊ ማሎ ጀቱን ኩኒ አረሞ ዱበ ደብቴ ራወቴ ዮሽን ህምበርባዱ እንጀነ ጀቹ ለሳይዶና ሂነርጊቱን ፍደ ወርቂት ከሰይበር ሰይዶንዩ ወርቂት እንገኘ እንዲ ወርቂ ዱር ሰይዶን ሲቢተ ፍደት ከሰሞ ከምስል ነገረምተዩ አጃይበ ቀብዳ ዱጋ ዋቀየ እንዲ ነገረምተ ዱጋ ግርምና አንጀተ ይበር ወርቂት ከሰ በርጌስተ አንገፌ ጀቹን አንገፌ ወልጃለላ ቀባዳ አንገፌ ወልጃለላ ቀባዳ አንገፌ ወጅንጅራዳ aga kana undarran kana maga'u hinjiru lamaffa moyu akka ishin isatti neerumneef lolaati jirta jechuudha ofii keetii wajjin deebitee jiraachuun barbaaddu namni biraa akka itti heerumuun barbaaddu ishin sunuu dhiistee deemtee waan taatu dhabdee dhiistee deemtee jette isiin sababa maaliif akka dhiistee deemte yoo gurri kee banaa ta'e si himaa jirra argaa jirtas sababi maani sababa kan keetiin jechuudha sumayya ባንቺ ምክንያት ነው ይሄ ሁሉ እንትን ካውና ከፈለክሽ ማለት ነው እሺን አከምቲን ባቴ የወጀቴ ካንጋፈቱ ታቴ እሺን ሰው ከናፍ ባቴ ሰው ሰይዶን ጃለለን ከኔኔ ፊፊ
Saidoon jaalalan beeku itti har'as waama jaalala haasofta ta'uu taate waggaa 10 mul'u akkamitti faanatti jiraatte akkamitti ilmoo lamarraa dhalte. Ehem gaafidha kunuyyuu. Kunuu gaafidha jechuudha. Sigalee kanaaf iyyuu atiin kuni gaafuma akkanatti waa 99 waan gootu dhabdee waan of gootu dhabdee keessa dabartee anga warqii bittee fiddee itti keessutti intala kanarratti geessu maaliif assaabdeef mucayyoo kana maal qopheessiteef? Maal qopheessiteef qoy? Gaafatachitti akkasitti mana yaalaa keessa qoricha dhuddee mana yaalaa ciistu sana garaa koona nyaattee waan anuuf godhu dhabee dhiifama si gaafachuufani kan dhiifamaati kuni kanas si fidee dhufe. Dhiifama gaafachuudhaaf warqii bittee dhuftee yaadoogu. Dhiifama gaafachuudhaaf warqii mormatti keessee fi dhuftee. Ajaa'ibumatu jira nagarramtee iyyuu bar. Hindi maali qoy akkana muncunni godhattee maa qabattee ati qoy? Muncunni godhattee qabattee bar. Ati si jammar ayyuudhuma yoomniiste. Atamma warra kaanitti dubbannetta miti si wanti sirraa hafe maa inni uleedhaan hin reebne akka warra kaan reebde sanatti. Akka warra kaan hiitee garafte sanatti hiiteen garafne kanatu si haala hafe jechuudha. Malee maal ayyuun dhiiste ati bunee fi ayyuu iddoo tokkotti hiitee fincaan ofirratti fincoofsisnee iyyuu. Hiitee ofirratti fincoofsisnee maal si gooteeti gaafa san ayyuu waa'ee kee dubbattee beetti. Sumayyaan kana taate sumayyaan san taate sumayyaan kana goote sumayyaan asiin baate sumayyaan achiin baate jettee beetti ishiin kan dubbattu waa'uma abbaa manaa ishii. Ilmoo koo jedhee raawwatee olii geeffiigaa anaan qubanan qabu. Isheen iddoo kanan jira yoo isheen jette bakka isheen jirtu fiigee deema. Yoo ishii bakka tokkotti ishee argee fiigee raawwatee bakka ishii itti arge sanatti deema. Anaan qubanan qabu jetteeti malee kan ishiin dubbataatii turte yeroo sanas yoo ta'e waa'ee kan kee gadi baatee guyyaa gaaf tokko ayyuun dubbattee beette dubbattee hin beektu jechuudha bafuutu. Dubbattee hin beektu. So kanaaf iyyuu jechuudha ati yeroo sana sababni itti ayyuu hiitee reebdeef maaliin sababni itti fuula kee shaffanattee raawwattee namicha isa sanfaana mana ayyuu dhattee nyaattee dhugdee baateef maaliin qormaataaf jechuudha. Qoruudhaaf yoom dhiiste hin dhiisne yeroo sana soo ta'e jechuudha. Yookiin namicha kana faana itti fuftee hin jiraan. Yookiin namni biraa akka faana jiraatu hin dhiisne. Taayyi maal goota qalattee nyaattaa gaa? Naagaluu diddee bara. Ani kuwa astasasabish ምን እንደሆነ ራሱ ምንም እኮ እየገባኝ አይደለም. ዋናማ tokko waan ati keessatti yaaddee jirtu waan ati karoorsitee jirtu tokkichi sana galaatiin jiru jechuudha. Ishii kanaani siif hin ta'uu jettaan. Ishii sana waa meeqa jetteen dhatteeti? Ishii sanaanis dhattee waa meeqa jetteen? Tokkicha isaanii dhiistee wanni ati irraa dhiiste ishee kanarraa uleedhaan hin reebne bakka reebichuma san tafe.